taifa yangu kunapotea because ya kukosa kuyua. Na kuyua kunatokea wapi? Kuyua kunatokea ndani ya sauti ya Mungu. John chapter 1 verse 1. Jean 1 verset 1 ikunasema au commencement était la parole. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Nothing was made without the word of God. Hakuna kitu kile kiliumbiwa without pasipo sauti ya Mungu. Kama mie na mwe leo nakutana mu maombi ya leo ni njuu ya sauti ya Mungu. Kama mie na mwe leo tuko bashima ni njuu ya sauti ya Mungu. Tunayua bale tupatia kishina kia ajabu, kishina kia nguvu kiku nasema above all obedience and faith. Asema yulu ya maneno yote kunakuya utifu na imani. Kama tunaangalia baba utifu na imani, before tusome tutapenda kufungula obedience ni nini, obeisance ni nini. Obedience ni action, ni action to accomplish the word of God. Ni action ya kutimiza sauti ya Mungu, ya kutimiza kile Mungu anasema, ya kutimiza kile tunapaswa kufanya ba mama after kushikia hii sauti, after seminari yetu. Ni kitu gani tunaweza kufanya? Ninauliza swali, shie ba mama batumishi ba Mungu, tuko bahatifu, tuko baaminifu? Kama ndani yetu amutakuya butifu, amutakuwa baaminifu, hakuna kitu kile tunaweza kuona mu maisha yetu. Leo tuko chini ya dunia kuna tupresente ma problemi ya kuachana, dunia kuna tupresente ma disappointment, dunia kuna tupresente magonjwa, masituation ya kuachana. Kama tukunapatikana mwile ma problem, then ndani yetu hamuna obedience, ndani yetu hamuna faith, hakuna kitu kile tunaweza kufanya. Hii topic wakati milishikia ilianza kufundisha maisha yangu juu ya kwanza kumutii Mungu na kumwaminia Mungu. Hata problemi kuye munene, je, ni mutii Mungu, ni mwamini Mungu? Ba mama munashikia sauti ya bushiku wa leo. Wakati niko nasema hata bantu balikuachilia, hata kama dunia bintu biende mzuri, shimamia peko utifu na imani ndani ya Mungu. Hakuna Mungu alimutii Mungu, hakuna Mungu alimwaminia Mungu. Mungu alimwata ashinako. Hata leo tulie, kesho tutacheka. Hata leo watu wache, Mungu atakuwa kuokoka. Mungu amebariki wa mama. Thank you Jesus. Mungu apewe sifa. Yesu ni Bwana na stahili. Soma kwa jina la Yesu. Basi mwanamke mmoja wa wanawake wa wana wa manabii alililia Elisha akasema, mtumishi wako mume wangu amekufa, na wewe unajua mtumishi wako aliongopa Bwana, na yeye aliyemkopesha amekuja kutoa wana wangu wawili kuwa watumwa. Elisha akamwambia, nikufanyie nini? Uniambie, una kitu gani nyumbani? Akasema, mimi kijakazi wako sina kitu nyumbani ila chupa ya mafuta. Akasema, uende uombe vyombe kule nje kwa jirani zako zote, vyombo vitupu, wala usiombe vichache. Kisha uingie ndani ukajifungie mlango, wewe na wana wako, ukamie mafuta ndani ya vyombo vile vyote, na navyo vilivyojaa uviweke kando. Basi
akamwacha akajifungia mlango, yeye na wana wake. Hawakumuletea wakamuletea vile vyombo, na yeye akaaminia. Na ilikuwa wakati vilipokwisha kujaa vile vyombo, akamwambia mwana wake, uniletee chombo kingine. Akamwambia, hakuna chombo kingine, mafuta yakakoma. Akakuja akamwambia yule mtu wa Mungu, naye akasema, kwenda ukauze mafuta haya, ulipe deni yako, na yale yanayobaki muyatumie wewe na watoto wako. Amen. Biblia iko nasema inari ni widow. Kama tunaangalia widow, ni muntu ule eko powerless, ni muntu ule anakosewa, ni muntu ule anatafutaka usaidizi. Biblia iko nasema bwana yake ya huyu mama alikuwa ni prophet, alianza kutumika na Elisha. Wakati alikufa huyu baba aliacha Nkongole. Wakati aliacha Nkongole hii, barikala without kujua sema ni nini naweza kuya next wakati bwana anakufa. Kama tunaangalia status ya mtu kama nafisha, tunamshikiliaka buluma. Bengine wanasema sema hapana, kama hata bwanake alikongola tumwache tu mpaka vile njuu anakufa. Batumishi wa Mungu, dunia haina na buluma. Dunia haina na buluma. Huyu mama mcondition ila alikuwa na batoto yake tu bawiri. Mebandeni banakuya kusema hapana, hata kama bwana anakufa tuwezi kukuacha paka hivi, wewe unapasha paka utulipe makuta yetu. Anapatikana shida na kila anaweza kubalipa. Wanasema hauna na kitu, ututabeba batoto yako njoo bakuye maslave. Hii ilikuwa ni wakati ya kusema akili yake inaisha, akili yake inashimama. Biblia nasema huyu mama anaanza kuangalia ni kitu gani mimi nitafanya, ni wapi kule mimi nitenda. Oh, do not forget our topic. Tiku nasema above all obedience and faith. Huyu mama anaangalia ni wapi kule nitenda, ni nani anaweza kunisaidia. Ule mtu alikuwa wao place ilikuwa ni Elisha. Anafika kula naenda kuonesha shikini ya mtumishi wa Mungu. Hapa niko nasema banakuya bandeni babebe batoto yangu bakabafanye bakuye maslave. Juu bwanangu aliacha ndeni. Ana produce miracle peko huyu mama. Kama sikukuwa na obedience na faith, kama miracle aikonekane ile siku ndani ya nyumba ya huyu mama, njoo batoto yake bapate bushima. Mama, wakati vita inashimama huku nenda wapi? Wakati dunia inashimama kontra huku nakimbilia kwa nani? Huyu mama sikwende kwa muyomba yake, sikwende kwa nkambo yake, alitafuta mtumishi wa Mungu, juu aliwa bwanake anaanza kutumikia Mungu. Wakati tunakuya muvita ba mama, tumkimbilia Mungu na tufate kila Mungu ako anatuonesha, tuaminie kila Mungu ako anatuonesha, tutaona miracle itafanyika kwa maisha yetu. Biblia nasema huyu mama anaenda kumulilia Elisha. Elisha anamuuliza sema uko na nini? Anamuonesha sema hapa niko kona oil mnyumba yangu. Anasema wende ukalombe makontena kuma neighbors wako. Uingie mnyumba waze kuweka makontena yote, lomba makontena ya mingi. Yale yote makontena yote yale na oil. Wakati mtumishi wa Mungu alimuonesha, huyu mama asikukuye na dute. Huyu mama aliaminia, anasema nikafuate kila mtumishi wa Mungu alinionyesha. Huyu mama anafika kumaneba analomba makontena, anakuya nayo ndani ya nyumba yake, anaanza
kuweka mafuta, wakati aliweka mafuta makontena yote riala, apre na yala anarudia tena kuko mtumishi wa Mungu asema hapa nifanye nini? Mtumishi wa Mungu asema beba mafuta ujisha ulipe ndeni, ingine bakia nalo utabakia kuishi na batoto yako. Leo sauti nakuya kwa shiba mtumishi wa Mungu leo. Shia haba tuko mu maproblemi na surpase antadima yetu. Shia haba tuko mu maproblemi tunashinda kwa kwenda. I came to present Christ, mina kwa kumipresente Yesu. Kama huyu mama alienda kukuelisha, leo Yesu alikuwa kukufia mie na mweye juu akuye solution ya maproblemi yetu. Hakuna mtu pa dunia ule anaweza kusaidia mama kama ina Yesu Kristo. Example ya Elisha ni example ya Mungu. Mungu anakuya ni baba, is our loving father, is all powerful, all knowing. Ni baba ule anatupenda shi wote, ni baba ule kona nguvu yote, ni baba wa miujiza. Kama vita nasimama mama yangu, hapana kulia. Leo tuko naangalia ba mama vita nalamuka mu manyumba, ba mama wanaanza kulia, ba mama wanaanza kulia, ba mama beko nanguka na matasho. Leo mimi nakuonesha mama, kama unasoma mu kitabu cha Joshua chapter 1 verse 9, the Bible says be strong, be strong, be strong. Oh, kuya na kurasha. Oh, usiogope. Mungu ako pamoja na wewe. Mungu alikuwa pamoja na huyu mama, njoo alimpatia direction ya kwenda kukuelisha. Kama sikwenda kukuelisha, kama watoto yake balibeba, kama sikwenda kukuelisha, kama watoto yake balienda kuya maslave, angalia nyumba yako pale nafika, angalia watoto yako pale banasikia, angalia ministeri yako pale iko. Ile zawadi kunatumika ndani ya maisha yako, shetani asifurahi. Eko nafia abebe na ile zawadi, ubakie tu mikono bure, ubakie hakuna na kitu chochote. Leo sauti inakuya inatuonesha above all obedience and faith. Mama umutii Mungu. Hakuna ule mtu alimutii Mungu, hakuna mtu alimutii Mungu alibatia machozi, hakuna mtu aliaminia Mungu, Mungu alimwacha. Imani tunaaminia vitu vile atuone. Huyu mwanamke asikujulize asema vitafanyika je. Yeye alisema vitu niamini wa kutenda ni Mungu. Kama leo tunasimama tunatumikia Mungu, ikuye tuko mu maproblema, ikuye tuko na ria, ikuye watu wanatuacha, watumishi wa Mungu tusimame tumutumikie Mungu. Hakuna mtu alimutumikia Mungu, Mungu alimwacha. Romans chapter 1 verse 31, the Bible says, if the Lord is on our side, who can be against us? Kama Mungu si Dieu pour nous, qui sera contre nous? Elisha aliintervenir. Kama Elisha aliintervenir mu maisha hii wido, ataintervenir mu maisha yako, ataintervenir mu ndoa yako, ataintervenir mu ministeri, ataintervenir kwa maisha ya watoto yako, ataintervenir kwa finance yako, because asiachake bale wako na mtafuta usiku na hii sauti inakuya kwa mimi, inakuya kwa wewe mama, watumishi wa Mungu. Juu tuliangalie kama mambo yanakuwa tunaendaka wapi, ni banani wale tunakamatiaka mambo. Kuko wengine wanakamatilia mambo wanaanza kucheka, wanatafuta kumnyang'anya watoto, ukweli wake unaanza kuisha, watoto yake bashiki yake. Mimi nakupresente Christ. Huyu ni baba anatushunyanga kama secret. Huyu ni baba anatukonsolaka mu maproblemi ya nguvu. Huyu ni baba shataka watoto yake kufa na haya. Mama simama mu obedience, simama mu imani, usiongope, tafuta Mungu. Ibaba enani banasunguluka nyumba yako, tafuta Mungu. Ikuya famili iko kontre wewe, tafuta Mungu na utaona miujiza ile Mungu atafanya kwa maisha yako. Kitabu cha John chapter 40. Chapter 40. Thank you Jesus. Asante Yesu. John chapter 40. John chapter 11 verse 40. John 11 verse 40, tunasoma kwa jina la Yesu.
kote inasema Yesu akamwambia, sikukwambie kama Haleluya. ukiamini utaona utukufu wa Mungu? Haleluya. Amen. Mpaka pale. Mpaka pale. Hii inakuya ni histori ya Lazarus. Wakati Lazarus alikufa, Yesu pale kwa narudia sasa bamupeleke kutuburi. Martha anaanza kumonyesha Yesu asema this is now 4 days. Mashika unakuya sasa 4. Kule kama tunenda kuku harufu mbaya. Yesu anamonyesha Martha, mimi sikukoneshe, kama unaamini utaona glory ya Mungu. Kama unaamini ba mama, tumwaminie Mungu. Hata vitu viko vibaya tumwaminie Mungu. Hata huku nalia mama, mwaminie Mungu. Hata watu wanakucheka, mwaminie Mungu. Kama tunatafuta kupusa raisonnement mbali, wakati wale watu walikuwa kubeba watoto wa huyu widow, I believe watu pambembeni watasema huyu bwana yake siwezi kutumikia Mungu. Why leo Mungu anamwacha? Mama, kama tunamtumikia Mungu, Mungu hasiwezi kutuacha. Mungu hasiwezi kutuacha. Ile relationship ilikuwa pale between Elisha na young prophet, ile relationship ilifanya watoto yake basiende kubutumwa, lakini watoto yake bapone, watoto yake baokoke. Ni problem kanu kunayo mama. Leo ni siku ya kwanza seminari yetu. Hakuna wale bananzaka jane yabo na Mungu. Mungu anebacha banako. Mambo ba mama tunekalaka na boka. Kama mambo yanafiko na kuya na boka, mimi nitafanya nini? Hapa ni watoto banabeba. Hapa watoto banabafunga. Muntu wa imani asikaleke na boka. Muntu wa imani anekalaka na courage ya kusema hata vikue je, Mungu atanisaidia. Imani kunatokea wapi? Ni sauti tunahubiri. Hii story wakati tunaisoma inatupatia courage, inatupatia imani na kusema hata kama na sisi tupatikane mu problem, Mungu wetu ataintervenir. Huyu Mungu anekalaka na intervention ya pamwisho. Bantu wote kama banatuacha, Mungu ako nashuka kubali kutusaidia. Kwa ingine mimi natafuta kurejenga batumishi ba Mungu. Tuliangalie mwikario yetu ya mandeni. Tuliangalia mwikario yetu ya mandeni. Leo kama tunacha ndeni, bitakuya je kwa watoto yetu? Ndeni inakuya makuta tunabeba kwa bantu. Ndeni inakuwa ni vitu vile tukunafanya. Tuende murati wewe na Mungu wetu. Juu Mungu aka-intervenir. Hakuna mtu alimtafuta Mungu, Mungu anamwacha. Our God is there for us. Eko pale juu yetu na maproblemi yetu ile tuko nayo. Kama alienda kukaburi ya Lazarus, even though Martha sema asali 4 jours, eko natosha harufu mzuri. Yesu anasema mimi nikonesha, kama unaamini utaona ukubwa wa Mungu. Problem yote uko nayo mama, problem yote uko nayo mtumishi wa Mungu leo. Hapa penye tunaanza seminari yetu. Our God is Alpha and Omega. He is Emmanuel, Mungu pamoja nasi. Hapa unasikia sauti, ujikontrole. Maisha yako koje? Maproblem yako napelekaka wapi? Usipelekee watu maproblem, pelekea Yesu. Yesu ndiye kuna final say pa maisha yangu, pa maisha yenu, pa maisha ya sisi wote. Tunashikia sauti ya Mungu. Mungu abariki sauti yake. Amen. 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 Amen.